Rahajeng siang alit-alit sareng sami punapi gatra rahinane mangkin. Bu. Ibu. Inggih sami becik nggih. Kecunduk malih sareng Ibu ring pepelajaran bahasa Bali rahinane mangkin. Inggih sedurung kelanturang malih ngiring iraga sareng-sareng Rastiti Bakti ring Ida Sang Hyang Widiwasa mangdane pelajaran ring rahina mangkin presida memargi antar untuk berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Inggih halit-alit sampun sami niki ngranjing ring web meeting nggih. Sampun. Inggih Sampun. Sampun. link absensi sampun taler unggahang Ibu nike ring Google Classroom. Sampun kedagingin. Sampun nih Kak Bu. Sampun, Bu. Sampun, Bu. sampun kedagingin taler link absensinya nggih. Pada waga minggu lalu tawi minggu sane sampun lintang iraga sareng sami sampun melajahin indek kruna dwi lingga. Wenten kruna tiron, wenten kruna lingga, wenten kruna tiron, miwah kruna sasma. Ing rahinane mangkin iraga pacang melajahang indek kruna polah miwah kruna dwi lingga. Nah, sedurung kelanturang wenten taler tetujon alit-alite melajahang indek kruna polah miwah kruna dwi lingga ring rahinane mangkin melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan asinkronus dan sinkronus dan model pembelajaran kafe. Nah, kafe ini kok content, activities, facilitation, miwah evaluation. Peserta didik dapat menganalisis serta mengkategorikan wangun kruna manut sorohipun serta mampu memproduksi dialog singkat tentang wangun kruna dengan teliti dan bertanggung jawab. Nggih ring rahinane mangkin sampun taler unggahang Ibu materi ring Google Classroom. Napi ke sampun kewacen. Sampun nih Kak Bu. Sampun, Bu. Nah, indek materi sane sampun kepelajahin. Nah, rika wenten ngenenin kruna. Sane mangkin kelanturan indek kruna pola. Nah, wenten sane durung keresepang. Ring materi kruna pola sane sampun kewacen alit-alit punika. Titian durung resepan ini tegas kruna pola, Bu. Nah, sira niki Dwi Payana nggih. Nggih, Bu. Durung resep indek Kruna pola. indek kruna pola nggih menawi niki wenten pitaken sareng semetone. Dwi Payana durung resepen indek kruna pola. Niki maksudnya tegasnya nggih Dwi Payana. Nggih, Bu. Nah, wenten sane arse nyawis sedurung Ibu sane nyawis pitaken sareng ring Dwi Payana. Tiang, Bu. Inggih, durus. Ayu Rate. Kruna pola inggih punika kruna sane boleh anuswara. Anuswara punika wenten pat-pat inggih punika nye, me, ne, nge. Inggih, nika sampun jangkep pisan cawisan saking Ayu Rate. Nenin indek kruna pola. Suksemo aturang Ibu majeng ring Intan taler Ayu Rate sampun presida nyawis. Nganenen indek kruna pola punika inggih punika krunane sane poleh anuswara. Anuswara punika wenten papat. Inggihan punika wenten nye, me, ne, dedanganan alit-alite niki siar Ibu malih materinane ngenenen indek kruna pola. Nah, niki wenten. Kruna sane sampun poleh pengater anuswara. Taler rumus.
Nah, CJS sama dengan nye. Wenten PB sama dengan me. Wenten DT sama dengan en. Tawi ne. Wenten eng. Nah, rumusnya nih akeh niki engnya nggih. A I U E O ye re le we. Nenen indek rumus-rumus punika nggih punika nggih. Mangkin Ibu perjelas malih. Kruna sane pengawit antuk PB. Nah, pacang meuwah dados me. Sane mepengawit antuk CJS pacang meuwah dados anuswara nye. Kruna sane mepengawit antuk TD pacang meuwah dados anuswara nye. Yening kruna sane mepengawit aksara swara, aksara arda swara, miwah KG nika pacang poleh anuswara eng. Sane mangkin sira presida ngicenin contoh ring soang-soang anuswara utawi kruna polah puniki sane tiosan sane wenten ring slide PowerPoint puniki. Tiang, Bu. Nggih, sira niki Agung Susaka. Lurus Susaka. Kruna sane poleh anuswaranya punika jakan dados nyakan. Set-set dados nyet-set, cak-cak dados nyak-cak. Sane poleh anuswara M punika bobor dados morbor. Panting dados manting. Sane poleh anuswara N punika tanjung dados nanjung, tundek dados nundek. Yening anuswara nge punika abas dadi ngabas. Sapunika Bu Guru. Nggih, becek pisan iki Agung Susaka sampun presida ngicenin contoh sane tiosan sane wenten ring slide. Kelanturang malih ngenenen indek kruna dwilingga. Napi ke sampun kewacen. Napi nika kruna dwilingga durusang cawes niki. Kruna dwilingga, kruna sane kekaping kalihang, Bu. Nah, sira niki nyawes wawu Rai Putra nggih. Nggih, Bu. Nggih, becek pisan Rai. Kruna dwilingga nika kruna sane kekaping kalihang. Nah, aku do wenten kruna dwilingga punika. Tiang, Bu. Kira niki Andre. Inge durus. Wenten 5, Bu. Dwi sama lingga, dwi maya lingga, dwi samatra, dwi purwa, dwi suesana lingga. Nah, niki Andre nyawis wenten lelima. Napi ke patut? Nggih, Bu. Patut, Bu. Nggih, Bu. Nah, nggih, sampun patut nggih. Kruna dwilingga punika wenten lelima. Nah, sampun sami ngresepang sane mangkin indayang diskusi yang mangkin. Nah, niki wenten kegiatan sisya. Niki taler sampun unggahang Ibu ring Google Classroom ngenenen ini LKPD kegiatan lembar kegiatan sisya puniki. Wenten nyorohang indek kruna-kruna sane wenten ring tabel puniki. Nggih, sira presida nyawes. Titiang jagi nyawes, Bu. Nggih, Putra. Durusan jagi nyawes nomor kuda niki Putra. Nomor 1, 2, lan 3, Bu. Nggih, durus Putra. Sane ka pertama, kruna nyanto ngeranjing ring kruna pola, wit ipun saking kruna santo. Pulih anuswaranya dados nyane nyanto. Nggih, Sane nomor 2, kruna mubut ngeranjing ring kruna pola,
Wit ipun saking kruna bubut, polih anuswara me dados nyane mubut. Saking nomor 3, pakanyit-nyit. Ngeranjing ring kruna dwi wasana, santukan ke kaping kalihan ring ungkur. Sampun api Inggih. nika Bu? Inggih niki putra sampun presiden nyawis, sampun becik niki cawisannya nggih. Kruna nyantok punika kruna pola sane polih anuswara nye. Taler wenten kruna mubut, taler ke bawah kruna pola. Sane polih anuswara me. Sane nomor 3 wenten pakanyit-nyit punika ngeranjing ring kruna dwi wasana lingga. Santukan sampun ke kaping kalihang ring ungkur. Inggih sane tiosan sira malih sampun ngapi kolehang ring indik diskusi iwawu. Yang Bu. Inggih. Durusang. Maisa niki nggih. Tiang jagi nggih Bu. Tiang jagi nyawis nomor 4, 5, 6 dan 7 Bu. Inggih, durus. Yang nomor 4 nika Pak Ketel-tel ngeranjing ring kruna dwi wasana lingga. Santukan ke kaping kalihang ungkur. Sane nomor 5 nika kruna ngagas. Ngeranjing ring kruna polah. Wit ipun saking kruna gas-gas sane polih anuswara eng dados ngagas. Yani nomor 6 nika kruna omang-omang. Ngeranjing ring kruna dwi maya linga santukan ipun kebos apisan nenten maderap arti yening kebosan kaping kalih wau maderap arti. Sane nomor 7 nika kruna kipak-kipak ngeranjing ring dwi sematra lingga. Santukan wenten pauhan suara a e. Semua Bu. Inggih, suksema niki Maisa sampun presiden nyawis. Ring nomor 4, 5, 6, 7 niki sampun becik tur sampun patut cawisan saking Maisa. Inggih kelanturang ring nomor 8, 9, 10. Tawi kutus sia dasa sira presiden nyawis niki. Tiang Bu, Dinda. Inggih Dinda, durus Dinda. Bawa-bawa nika inggih punika ngeranjing di kruna dwi sama lingga. Sesapi inggih punika masuk ngeranjing di kruna dwi purwa ke kaping kalihar ring Arab. Nunde inggih punika ngeranjing di kruna nunde kruna pola wit ipun saking kruna tunde polih anu suarane dados nyane nunde. Sampun Bu. Inggih suksema Dinda niki talar sampun presiden nyawis ngenenen indek kruna bawa-bawa nika ngeranjing ring kruna dwi sama lingga. Wenten kruna sesapi nika kabawasang iwawu ngeranjing ring kruna dwi maya salah nggih Ibu. Sesapi punika ngeranjing ring kruna dwi purwa nggih. Wenten kruna nunde sane nomor dasa nika ngranjing ring kruna polah. Sane polih anu swara na. Nggih suksema aturang Ibu. Sane iwawu iraga sampun sami laksanayang nggih. Ring rahinane mangkin iraga sampun memlajahang indek kruna polah. Wenten taler kruna dwi lingga. Nggih, kruna polah punika kruna sane polih anuswara. Wenten anuswaranya me, ne, nge. Anuswaranya punika pacang wah wianjana c, j, s. Anuswara me nika pacang wah anuswara utawi wianjana pb. Yening anuswarana pacang wah wianjana t.
TD. Yening anu suara nge pacang wah aksara suara A, I, U, E, O, miwah ardo suara, miwah wianjana K, miwah G. Kruna dwilingga, nah nenen kruna dwilingga punika, kruna sane kekaping kalihang. Kruna dwilingga puniki keepah dados lelima, iwawu sampun kesobiahang sami, wenten kruna dwi samalingga, kruna dwi mayalingga, kruna dwi samatralingga, miwah kruna dwi purwalingga, taler dwi wasanalingga. Nggih, sadurung we puniki jagi kepuputang, malih jebos wenten evaluasi utawi penugasan nika sampe jagi kakirimang ibu ring Google Classroom. Nah, nika wenten link Google Form sane patut kekaryanin alit-alite malih bos-bos. Pinaka wesananing atur pepelajaran ring rahina mangkin puputang ibu antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.